لواشنطن تماشاوان هجا لكوشكا سبي حسده وبرسا كرد للسوري لسر مصيب سروكي أمريكا ترامب جا سروكي سوريا شرع خوست شر داعش بك أبجي باركي قلكي قرانا لسر ملي أحمد الشرع هاتا خوستن كوري كفتنا دهي آداره كود نافبرا فرماندار گشتي هسدي مظلوم عبدي أحمد الشرع ده هاتبو يمذاكرنجي ورا جيب جي كرن بشتي جفينا شرعو ترامب جنرال مظلوم عبدي بتلفون اللي قال شاندري سروكي أمريكا جبو سوري توم باراك آخفي عبدي قوت وان انجام جفينا سروكي سوري شرع وسروكي أمريكا ترامب لكوشكا سبي قوتو بيش كرنا عبدي لسر حساب اخوان لسر بلاتفورما اكس قوت او سپاسیا سروکی امریکا ترامپ دکه جبر سرکردایتی اویا د دربار سوری ده و جبر کو در فت دایه گل سوری خوجنوفا آوا بکه هر وها بحثا پیوندی خو توم بارک جکرو اشکره کرکوان انجام جوینا شرع و ترامپ گوتو بیش کرنه مظلوم عبدی گوت او پابندی بلسکرنا انتگره کرنا حسده د ناوا دولتا سوری ده گوت دولتا سوری نگوت ارتش سوری بحثا تبلیبونا سوری د ناوا هفپیمانی ناو دولتی لدجی داعش جی کرو اشکره کر کو گاوه که گرینگه جبو بهس کرنا هولدان هف باش جبو تیک برنا داعش و جناو برنا گفن ویل سر نافچه فرماندار گشتی حسده مظلوم عبدی دبیجه او جنیزک ولگل هفکارین خواه با آوائه کی جدی دخبتن جبو پیش خستنا پیش کتنا بر به پیش روژه که گشتر و اولا جبو سوریه و گلین کل سوریه دشی شاندر امریکا تایبت جبو سوریه توم بارک دبیجه ادی سوریه به فرمی بو شریک نودمین یه هفپیمانی ناو دولتی جبو شر دجی داعشی بارک لسر پلاتفورما اکس دازانین کو بشتربونا سوریه دوی هفپیمانیه ده د دیروک اوی ولاتی ده کلیه که گلکی گرینگه ده شر دجی تروری ده دیپلوماتن امریکی جی دبیجن بشتربونا سوریه ده هفپیمانی ناو دولتی ده و خباتن وی لگل امریکا ولاتن هوال بند لدجی تروری بشکه جه پیواجویا آواکرنا سوریانو هر گریدای مجاره سروک سوری احمد الشرع جا امریکا خواست که بخواه سرپرشتیا انتگره کرنا حسده بکه جبو که بکه و ناوا هزن حکومت سوری احمد الشرع ده هفیوینه کده لگل روزنامه واشنطن پوست یا امریکی ده درباره انتگره کرنا حسده ده ناوا ارتش سوری ده گوت چاره سریع هری باش او که هزن امریکی ین لسوری دمینن سرپرشتیا پیواجویا انتگره کرنه بکن شرع تکس کر که ایرو سوریه دکاره بر پرسیاری ور بگره و پاراستنا آخا وی ولاتی جی بر پرسیاری دولته هر وها اشکره کر که سوریه که پرچکری یان هبونا هزین لشکری لدروی ده صلاة حکومته و زمینه کی گنجاو جبو گش بونا داعش چه بکه ده سردانا خویا واشنطن ده شاندا سوریه لگل وزیر دروای امریکا مارکو روبیو جی جویا و مجارا تبلیبونا حسده و ریکفتنا ده آدار گوتو بیش کربون تکزیجی لسر جیب جی کرنا خالین و ریکفتنه هاتبو کرن چند جن انتهانا والله جنه کمنه ترامپ پرس کر و سروک سوری احمد الشرع برسفتا مناسبت چه بو؟ زویج ورا بیجم رشاندنا پارفومه بو لسر وان هر دو کسان یعنی هم وزیر دروای سوری هم سروک سوری لکوشکا سپی چه بو ترامپ پارفوم خواه یا کو ترند اویه یعنی مارکا اویه ترامپ ویکتوریا نوی پارفومه وکر ولسر روی احمد الشرع وزیر دروای سوری حساد شیبانی رشاند شرع و شیبانی جی هنکی شرم کرن کنیان ترامپ شرع را گوت پارفومک جبو ده پارفومک جبو جناته چند جنین تهنه شرع جی بکن وكهنكي فدي بك شرم بك قلت والله تاني جنك منها
بهای وی پارفومه جی من سرچ کرد تماشا کرد $305 امریکیش خورا لی تماشا کرد. It's the best fragrance. Come here, please. I have more here, sir. Okay. So what we'll do is just take that, Joe, put it in, and then the other one is for your wife. How many wives? One for what? You guys never know, right? از وارم سر همان جوارا پیشکش که جبو که هنکی بهن خوم دکن ولاتین سوری بنیرن هیوی دکن پشتی سردان شرع جبو واشنطن او دور پیچن کل سر سوری هنه ادین نمینن جبر کوان دور پیچان نتنه zarar ziyan gihandı bu. Rejim eli ziyaneke mezin gihandı bu xelkeşi. Pirraniya xelke dwe baweriye de ne ku didema pêş da wê rewşa Sûrî baştir bibe. Çi duwarê aborî de, çi jî duwarê dîplomasî û peywendiyên dîplomatîkên li gel welatên din. Peyamnêra Rûdawê li Şamê Vivian Fettah nerîna xelkê Şamê wergirt. Ka li ser serdana Ehmed Şer'a ji bo Amerîka çi dibêjin, çi difikirin. Temaşa bikin. درباره هفدیتنا دنافبرا سروکی دمکیه سوریه احمد الشرع و دونالد ترامپ سروکی ولایت یگرتیین امریکایی و شوازه پیشوازی کرنه لأحمد الشرع جالیه دونالد ترامپ و نرین خلکیین جدا ین کرد و عربان الشامی هیامی بچن نرین وان ور بگرن بس تین بزان بن او چد بیجن زيارتها سروكي سوريا أحمد الشرع لواشنطن طبعا شو انه معلوماتها او بيجن توجيهاتها بالسينه وتعليماتها بالسينه رئيس امريكا كتشيلو نكي هو امر مهم جدا جدا. افسردانك جرينجا وديروكيا ديروكا سروكي سوريا دا رونادايا لرؤساء سوريين الى واشنطن هذا غير مسبوق. التطور كثير حلو الوضع پێشکەتنەکە گەلێک باش بۆش بۆ مەورە و شامە لە هەرێمە ئەم هێویە خێرە دکن. بالنسبة للزيارة كانت زيارة حسب رأيي مثمرة جدا. جبو في سرداني بنارينا من سردانك برهمدار بو سروك أحمد شرع نها جنوب بيوندين سوريا بولاتان رفد جرينا ولاتن عربي وين نعربيش. شونا رئيس الجمهورية السوري لواشنطن از نقطه که پر باش تدمین و نقطه گاوا پر باش بو هلانینا قیصر او تأجيل قيصر سيمه وبدسته كردابو او استقبالها وقت مثلا رئيس دولتك بيقري بروتوكول دبلوماسي كذا يعني استقبالها قال لك زعيمه لها دلالات سياسيه بێگومان نیشانên wêyên siyasî hene. Ev wêyekê dide xuya kirin ku Amerîka dixwaze nexşeya siyasî li deverê deyne li gor berjewendiyên xwe û çarenivîsa serok jî girêdayî hevsengiya siyasî ye. هي محكومة بتوازنات. أساسا هو أو كسكي ريزدارة لوما أمريكا نبكيف خوا ويرزل بقرأ. بالنسبة للرئيس الأمريكي الحالي لا يؤخذ سروك نهاية أمريكا مرو لي ناجرة جبركو كسايتك جدي ونجدية دهمان دميدا جبر فيكي مروف لي ناجرة ويا جرينج أوكو سروك أحمد شرع جخو باورة سروك أمريكا جبوما نجرينجا رئيس ترامب دريه داويرة ودرباس كرين نقاط لسرهن علامة أو آلا سوري تنبو نقطنا هين دليل من هين أو نرينا أمريكان ما أم هين تشتنا دفي أموينا سرخوا هلينين أم خستن من اختبار كده أو اختبار بشتيفا حرسي ماها بش حرسي ما تشتندن تنجو هارتن يا إجامة دريه بيشير درباس بين ويا مآله هلدن. خطوة سياسية وجريئة وبتكسر أفقافك سياسية بويركبو كودور بيتشا دريجا لسر سوريا شكانت ليد همان دميدا دليل برجلك برسن درباري أرمانج وزحمتين ويبتكا
متوقع أن تنعكس هي الزيارة تيبش بيني كرن كو اف سردان باندورك اريني لسوريا بكا چل سر استا دبلوماسي با ين ابو ريبا وقت زانين امريكا لاستقبال كي سركيا و ام چاوري انجام بلزن وفاما هنتش ديتن جي بتايبت دربار جزائن قيصر وخدي حسكي وبرهين جيهاني جي لسوريا هبن ام هیوی دکن جزایان لسر سوریا رابن و تفگرا بازرگانی وگره آرامی بو ملت و کباره وگره سروك أنيا كردستان السوري سيامنت حاجو للشامي لقل باليوز ألمانيا للسوري كليمنس حق ووزير كاروبار جواكي السوري هند قبوات جفيا لقوري داخويانية كأوفيسر آگاهندنا أنيا كردستان السوري كجرودا براتي شاندن ده جفينا لقل باليوز ألمانيا ده هالوسط حكومة ألمانيا ده دربار دوزا كردا للسوري وحكومة دمكية السوري ده هاتية قوتو بيشكلن سيامند حاجو نرينا كبر فرح لسر هالوسطى كردان آد دربار حكومة دمكي ده پیشکش کر سروك برای كردستان السوري هروها لقل وزير كاروبار جواكي يا سوري هند قبوات و جيگرا ويجي رغدا زيدان جويا و دوي جوينه ده جي آستنگين لپیشیا خباتن ريخصنه نحكوميين سيفيل السوري هاتا قوتو بيش کرن حاجو خست آسانكاري داينا مهلتان دا جبوان ريخستين جواكا سيفيل بكرن ديدنا بيشي بسفيري ألمان بو أم سر روشا كرداب كشتي لسوريا آخرين وسياسة حكومة نو حكومة دمكي همبري كردا ومعني زمان قالك أصلا جيش كردار أدينا تشيكرن نناسيبنا تبقرا سياسية كردي ومتكسكر سر وفدي كردي و بيوستا ألمان دخدي الحكومة دمكي بكن جبوي وفدي كردي يتشي و صدي نوت تبقرا سياسي كردي تمثيل دكي جرينجا بوارا بآخر جبوي دخوازي خوي سياسي كارنا بين زمان وحكومة كي معي قالكي جرينجا ودخلي وريك رنجبر أزيد تري بيجا دحيفا وفدي كردي هاتي دا مزرادن وحتى انها حكومة سوريا دمكي بوارا ناهوني اف جعلي كيفا جعلي ديفا سردا خوازا وزيرا هند قبوات هفديتنك تشيبو ام بيرا بهتر سر مثلا جواكات سيفيل آخرين جبرا فكاري ويا ما قد بيوستا أو أصلاً بيشيا جواكات سيفيل تينا كرن رابن وكم زانن حمو كومالي جواكات سيفيل يا سوري رخصات ستان بيوستا هر صار رخصتي دريش كن ما قد بركة